Thaa Mugwanja chiongwa ketheka mutegeri bwega nontu bokona kanya kugwatanira na Weru Thaa Mugwanja mbitagwa Ntinyari Kenywa tukenjire antiso chetu mutaramu wa kuthima nyimba sub county ya Mara na ithurete atete antu babaingi baguchumiria kuthima nyimba antere kuringana na daktari ujuni ati kumumurimo jwa corona jura atumirwa Kenya ni ekurubaka imono baguchumiria kuthimwa cancer ya ucheri ni cervical cancer kuringana nawe ekurubaba ingini bakira kugwatikana na murimo juju na kinyanjira iria ithimi bibi bigitagwa tora mati mugambi agutwira ari Mara. Mbere ya murimo wa corona ekuru kwa wingi bebumageria kuthimirwa kansa ya nyombe ya mwana na nkinya kansa ya nyonto inde gwachenchia na bakai iba baomba kwithirwa bakibumiria kakita kabo ikuringana na Floric kaune ora no emutara thanturani na kumira kuthimirwa mirimu eno utegetere ulwala nikenda wijeru tugutethie erute nikenda uthimirwe etho ina thina tugutethie etho atina thina winuko ukimenyaga gwe unu kwimenya utina thina na niwega agekurwo na baba thimitwe miaka iri etho ekuthira ugacoka ukathi guchekwa kairi nuntu no itho ri wejitwa athimo ria mwiso njamsita itonekana na miaka iri athira njamsizo jonekane kaune augite antu akabaingi kabakuthukaga kwibumiria kuthimirwa kansa ya nyombe ya mwana aratariritie ti kuthimirwa muno ta maumithio mara maumaga ithimini bibu nage kurubaingi batenda kuthimirwa murimu wa kansa ndira nabo ni bambiraga maingi kabegujaga ndoni kuruta nguo yakaguo kautera bwaturute mtate bateri kwithirwa akigwa ndono ntuno kiga kia mwiri bangi bakauga nte kwenda kuthimirwa nuntu ntikwenda kuimenya nuntu riu ndanderwa ndina kansa nkarutha atia riu kaba wimenye etho wina kansa tugutethie turuthirite baingi muno gukwarambi na bakaragia koguo nagwo kone wa wina thina kwina tuko kenda mbesa ri toka tugakuthera tugakurekerio kwa kirikiria na tariritie ibwega kuthimirwa kuri tene kenda murimo uyu kaja kuoneka baomba kuragurirwa murimo uyu kuri tene murimo no wone wa mapema mtu ni athondekagwa akaragia no wekala wa kurira mwiri wa ukawe stage ya inya ni inya munoragie no gatumira mbesa nyingi muno kogu kaba muntu kuthio tene nikenda athimirwe atetheke otene nontu atetheka otene ututumira mbesa nyingi ukithondekwa no rira murimo akurira mwiri ukathi ni anto 28 antu bamujwa kuma 28 ithire no gacoka ngai agagwita turuka bakumira otene uonokie mu kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi Je mwentere chele njoka ne kuri otethio kuma kiri mabisa bokaria ni kiraba kugani bethirito bakiamukira imakania kuma kiri mutano ngina kuthingatira nkucanio cia kinja iguru ria munda bariuga mutano ju no kakwenda kuigaira munda junthe wenka bangi bationega antu ara kinya ethirito akiurithia na kugwatithia ngurario bamwe bao Nicholas Chabari na wotu achionkuruke Family makuma ntora ya renjoka egembe no thine kuririra thirikari na atongeria abokaria tigire ibakubagira ukaria abwega kumania na kinyamara kirabanjiritio kurukira njarane cha muruagi na ora mukuru nonto obanku janirio ocha menda ndenda thirikari batu tusulikie tafadhali no mtu kinyanjire yeto goitika kinyo tuko unni wambere undetira utuko ni arange dhurande ni onandirani ndedro ngutu gilage takena hapo ndio mtalala tukira kayo tuitanya bati nanto yanto takaisia tamu ende bene tu ni munda uyo yaniri na bene atu turenda thirikari tutethie tutena uwezo batu tutumire kwende munda tutiana nkia wena ndeti wake akathiria na netete na manga nyunyari lakini batu tutomba kwende munda bamwe bao bakioragia maronda maraba gwatite kumania na matemero mara maumanetie na muruagi noju na antu obake baraithiritwa kiuthurania bariuga ati muruagi na ikakwenda kuregana munda agunthe na aregita ria bathiite kuga irio ntigaira ombire gwithirwe kiumira na kinya tayari arikitie na kwendia kumwe kwa munda ora urinteire nya cha kirindara bene imunda yo aya wakwa tukabate kwenda munda yo ayo utia kurea munda yo ayo akwatwika no bo barathina bakiro ya kwatwika mukuru kwa kilugita bereke ni tuna thina
kwa tukorio mbiwo wako okwariria ari ngwa muto ntitangi asimia awandi awete ndi wora ba ye bonde ndi makendo moro akwatuka bo muita njara kwenda mutono ino wito mukembu ya ebeirana cia kwatuka nwe abairane kwatuka ya ukira muthako kya kenda kuitora nkingo oro mami ntika wene kwatuka aitere ina nkin aita ina njara watu twakolomrende na tuwe na toya ni munda yu na tuwe kwa dia ora ituele ani na kindara ituaredie na tuone ndi twekinya mambo ya kwaya kwatuka na rite munda pointi kum skisa kama kini na rite ko tone nda twatoro dio chumbura no mukuru wetu tumwesi marere yao ile kwa accident mwanka thai mambene turi tutura mambene na rendiri munda mwanka thai kenda to ambe batu tebi to inavyo lakini wewe na mbesa no ko to ambe thie batu tebi to inavyo no ka kuirania batu mwanka thai Kuma alinjoka Gembe North Pitan Class Chabare Kungina kwa biashara thokoni ya mikindori ni batumirite gutetanikira bakuga ni kwaga bioro bibega na bitheru bya gutumira thokoni ubaritariria bioro birebirio ibithukangi mirango na biria bingi biri akwe kugwa kumania na kumomo kanande ni bakwande GMC wao Gabriel Chokera bakiuga atithiritwa kithikira kiriro kyao Kevin Kimathi na Nteto ije aringi biashara bathoko ya mikindori baituritie buruna rungentorone na kumania mukarire wa thoko ya mikindori kaitene kao muno kumania thina na kinyamara kine na kirabo kulukira ndira muno bakwenda utumira cioro thoko ne oiji thoko mikindori ete kinya cioro thoko mikindori ekoro baumaga na rutoro nyumba na kware toburi twatiri no ndungate kandiri reta kuya mekindori no tati ko ritona nyumba ro lakini no ko beta kuma no to chora mekindori yo kama tanto korokia ngiri dano chora biele ake na bitaki ko nao au ngombe sienda rurito ne ro thingone no tuma atori ekoro totiona kioro kiotonya cioro bitana nyamerango cioro kabinungi bitata mbagwa batu thoko kakevo kiburu to kinya kinyumba ko ngotaka ke nyumba ko tukithanya nyene na no gato tithoko kancho batu to kato dure mne na gari ate na ramunyare ko na twakera lakini mwecimu onge nu abu iko atobethera mantama ingabu na totoro tanya mwaramu lakini nyana na to kinyangera mwaramu no to tendera mwaramu yo na ne untobioro bibiele bithoko ne yebimwe temiari na bingi iwatokanga ibotomete akariba kathamira bitetheria nthingone cia thoko na remwanka thai barua atina bone na bamirimu emwe kumania na rukoru itokera mirimu ya sonono nonto kuma na obyo itokera mirimu ya sonono na ino oaruma na inganga uma kwa godana thina ondairi kronia kuma ngorani oti kuma merimo toka merimo mera to baba batawani o kolera yambi no to kinyoka ile na wa ile na boko kari imo nunca ke kinya baba ngo batandeka na kama baere kwa thimuro imo nunca maumo merimo ne mingira mbekyo toata merimo ya kolera mbo toata merimo ya chino mbo toata no twara mtu akuma ongeni yako ya kiokine ne brother ayu tokore nya titi ba yita no te ba ko no ate dirikare account to na MCA to na MP na nikyo tokora mabato thwani bato akiro no bioro bikiro kinyo no mirango bagiacia bonge nkiripotera Weru TV kumatigania Central mbita wa Kevin Kimathi Islam thiguru yonthe muthenja naro ni bakungwirite thigunku ya Eid ul Adha thigunku irabugaga ni akuthinja kuringana na witikio wa Islamu ni ati ni ntuku eje ira ni thigunku ejire ya mwaka jo Islamu iria ya kuririkana Abrahamu akienda kuthinja mutana wao Ishmael nyuma ya kwirwa ni Murungu amurutire kigongo na ntuku eje ekungairwa na njira ya kuthinja mburi na kuga na antubange kinyabara bategochiomba kuwasikitikia mayatima, kuwasikitikia mafukara, kuwasikitikia wasiokuwa na uwezo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea ibada ya kuchinja ili tuweze kuwakunjua kwa vitoweo wale ambao hawawezi kuweza kupata vitu kama hivi. Za kutekeleza ibada ya kuchinja tunafata sunna ama nyayo za baba yetu Nabii Ibrahim
kama alivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awe ni mwenye kumchinja mwanawe Ismail, kisha baadaye akamtolea kondoo awe ni mwenye kumchinja niaba ya mtoto wake Ismail. Ndio maana tunachinja siku ya leo tukiwakumbuka watu ambao kwamba hawajana. Na mbuzi mzuri ni ya kienyeji, utakula ni mbuzi tamu, lakini sasa kulingana na hali na vile kulivyo soko liko hali yake liko juu sana, na watu tuko wengi pia wanunuzi hapa, na kila mmoja wanuna kununua, na hiyo ndo hali. Na mbuzi ukitaka ni shilingi 10,000, 1000 kuendelea juu na 8,000, lakini mbuzi ukipata shilingi 5,000, 1000. Hilo liko wazi katika sharia, lakini lisiweke katika mjadala sisi tukawa tuko kwenye chuki sisi kwa sisi. Hizi chuki ndo zataka ziondolewe. Dini ya Uislamu ni dini yenye maadili, na jambo la kumchagua mwanamke kuwa kadhi katika dini ya Uislamu, jambo hilo kwa hakika halina nafasi kutokana na maadili ya dini yetu ya Kiislamu. Kirikiragi kuoneka ta kuongerekana kwa ramwa kwa rukuru utongeria kia ngwataniro ya mawakiri Kenya niyo LSK kiama giki nandi gitumirite marito jantu baire baraba kaungwa mauri kujukia kanya kabisa munene bobu manite na nkuchanio gatete kabisa munene wa Nandi Masiwambua nora urungi kingugi na mukaririgite Nelson Havi kiumia kithiru Havi na agwatirwe ni maabisa barwangirwa andhikiri nyumeambua kuringa ripoti ati Havi akumuringa na amuguraria nkuchanio iria kionekene kwa kagita Nandi bairi baba bagwete kujukia kanya ka Nandi ni Mutua Ngumbao Nzioka na Josephat Mutunga Mutisia. Nkazo cha mwanya kirewa mutegeri tanambira kurumira sujeto nchokerete nyume kagita gate kuraja na Nteto mkuruke. Rieto Mpara na Rieto Mero timanto jaire jone kakajageta niria bobwega methone na matone janto baba inge. Mutegeri wa Weru TV ni nturene ya matakara tumbite kuratu kiriungira juju Salome oro gutariri ore Mpara yungite kwithirwa ekibangentera kagitene gaka ende no kumenya kagitene gaka kauntini ya Mero kuri na guntu kurumiri ni Mpara obwega wira orukire gatinda akariba kirigira otethio bowendi bobwega na bwaritwa ngai baba ana bau barigwa baina Mpara tonwa bari mungengene joguta skuru ni onto ihubiao ni bikuruma kirasine akwetha kwe misandro mbegia kuumira aciari ari tobakewa skuru kinya aciari na anja ibaelwe tafadhali iyo tumantu bambira kuia mtu irara na Mpara ntuko imwe ntuko ijere ntuko ithatu akagwatira na Mpara etaka gwata nguku emwe kuru ure we imbecha kura no kaguku so utiro wamba bukathira mtu irara na Mpara inathinere na ina utethio bwantwire bukauma kuromba utethio biebe kureti stifa tika tukuirwa muno kuromba ni ura unfortunately amona kwithira ntu betu bare aritingwe climatic conditions tiairie yetu chumbo tuma egita na renge tukendra tukiumba ukulukira thina ira ntu betu ba ukulukira gwatanira na oni tinyari Kenya kwanjiria Jumaine je Nteto cha Weru ngekuretera rugono ruro mwanya kuriungirwa ni Mpara aja Nteto cha Weru. Guys, Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujo ndagurite tukani na arakaja. Jojo na kinyama no. Bai. Lakini ukama. Tunakuletea mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jona mwaka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutigagwe bombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kibamitu KATHETU nege tumero na ndeba kureterete Afya Plus mutujo nkima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimere na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo nkima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride.
ringa nyonta na rojiro tulivu rwarumite na kuthondekerwo rierenere irima bia Mount Kenya county ya Meru ni rojiro rutheru na ruthondeki no taaramu bwa iguru bwa kinandi ruri na mandini ya guchanchamura mwiri na chama ya gukuboreri na guchukia tombo ni ontu bwa taaramu bwa kinandi ukinyaniria ukamati na waraniria rojiro tulivu ni rukugwatika na county na 13 Kenya nandi nkuruki tulivu drinking water ni rukugwatika na mithemba ya mainstream na executive water igwatire shuba ya rojiro tulivu nduke KATHETU mwanya kirego mutegeri gwita na mbere kurumira tucio tutugicokera munini wa mutongerwa bara baingi mbungene ya Meru nwe Martin Makasi augite gitumi kiantu ba baingi kuthama kiama kia Jubilee ni kwaga kwiyogitio ni bara batongerete kiama kiu. Makasi uranwe MCA wankuene aruga bara babanganitie kiama giki na kinyathingati bakio bathamire kiamene kia UDA ni untu nikio gitina rumena na kuonerwa kwa atongeria bamwe arugari na witikio UDA kajuke gitigia kiago na aria kwa bakaringira muruiri wa UDA ndebe kithurano ne kinini kiu Muriithi Gregory na Nteto ni kumana na musukumo ja kwagia gitio kwagia kuthikiro na kanya ga guciara kigatiba ndene ya kiama kia Jubilee butumite baingi ndene ba kiama giki na kirumbi kinene kuthamira kiama kia UDA kira kuringana na Martin Tonga Makasi nikio kiama kiri na ntaire ya mathina jaraja rumirite Jubilee na unde deputy majority leader wa kiama kia Jubilee ndene ya county assembly ya Meru ngerwa oita maoni jagu jaraja je contrary na le munya oita maoni jagu na kiama gitio kwirite oro kauga waria ukangerwa antu kuingwa kiamene antu bakanda misomo nondene ya kiama kia Jubilee so na ande antu mbere ya mabena asira bena asinjinyo na kuigwa tenganiri so kiama kia UDA ni kiama kiria gikuonekania kina inya na ukathikira ground miaka abakwaria mothikira ground ira turi yetu tuge Meru kiama kira giku na kira antu bakwenda ni kiama kia UDA kurukina ugite kuthamira kiama giki bari na mathina jaraja bathomete kuma kiri Jubilee na biama bingi jate chokerwa kiamene giki kira ugite ari na manekio kiama gikathondeka thirikari jite 2022 William Ruto atembo kandamiza antu ura kiama kia Jubilee yakandamizire antu na antu iba kumwenda antu ri munya bakienda muntu nya no bamwendere nya utekio bomwendera no te bakania no te bomba kokira nguo oni kiama kia UDA kijukitie position ndene Mount Kenya na mwaka utukinyite na ante kuona sababu kiama kiu kirega kuunda thirikari iwingi kuringana na ground ure kali na antu moningo ndabatega na andi kiago na kiago giki auga ni kiora tiri ya mbere kuthima urito bwa kiama giki aja Meru tehari baingi babara bakwendera gite giki bagwatirite bendera ya UDA MCA next uro kuma kiago aketha wa kiama kia UDA candidate ura kwenda barungama na ala bena right bondo kila mtu barungama lakini ndenda kuuria antu beto kiama giki UDA kina candidate bara bakwenda tigiti ewi na nimwe ni antu 15 kiama kono monga ketha kina sama nkiripotera Nteto Weru Thaa Mugwanja Gregory arimi bakimera kia muguka kaunti-ini mbugwa kagita ibethiritwo bakinyirika bunene ni manginyo jara jethiritwo ya gutetheria kurwa na manginyo jaja njira ya gutwa ndawa iria aithiritwo bawengo ya gutetheria kugira na kuraga manginyo jaja arimi bara nande batumirite ndawa iji bagwikira untu bukirore na kuga ni uma ndawa iu ni kumba na kiri gutigira ni kugira manginyo jau na jakathira burugi kini gichunje kia Muthenya wa igoro ni turaroririe mamwe ma mathina maria marathinia arimi a muguka thiini wa kaunti ya Embu ta wagi wa mai ma kurima wagi wa thoko mbega no ati makiria muno kugumirwa ni murimu wa marindi na uria wa skills no ati riu arimi aya ni monete kiguni kumana na moyuthi te Evans Fundi uria uthundurite ndawa njeru iria iravoria murimu wa skills Fundi uria ni wire wira na ria yara matunda rudawa ino ina project ya kwale for the school na ina project na thondekaga ya treat skills in origins runa na thondeka school twathi twa present project ya diwaro tweka resort twa na ndani ya rutaro runa thie school 2020 ni bana kiuna uga
tangeria ndeno guku musikano etethia arimi guku wangera muciari avuvire mbere yake vu mugundari ya emirwaru after wiki mbere ya sejoro muno na perform nginya kimumire nginya kimirimo ingi ya kora ndimira miega bone bona miteru business idea na kambarie kwaria maguteke gathi kana kugathiria mugunda ucio ukire ngigura ndawa yake ngivuvagira ngiona gora aramenderia goro ndirenda kwaria ma mira yakwa yaumire 3 times na mira gituika ni mitheru na mira ikivora na baratori ni mira yakwa ni avurie ndikoragwa na thina guothe ana ndinge gathirwa na ngwiraga na ngikavoraga kucia skills kuria gutire na mira yakwa ituika ni atuika ya kundethia nduthano turaria rutu ithano nie ningethaga mira mingi na ni thano andio na kinu anetera manji fundi ni urathi na mbere gutwerithia ati gukorwa gutire ndawa iria ithondeketwe iri cia kuvuvira muguka mutheri nigwa mutethirie gukorwa ari na thokota ya ndawa ciake nisiru kindu kia mbere murimu wa skills iyo ni problem nene muno kwa arimi guku tandu iyo niyo the biggest threat na murimu ingi tokwa maridi kogwa murimu wonde ai very desperate angigwa kindu ta mundu rakana bura skills yogo ai very active komnya ndayo ni iriku kogwa niyo ambuga na ororiria ndawa tu muthenya umwe tu from that day na imugwatu andu magatu information so the following day na ambia kuvana ndu thimo ngathimo gondari ngaroria mundu mugundu akiugo bana aramuka muthondekera ndanga mutigira vugo kuma mune bwero anyitire rugo sofa andu kama mburagira thimo ngamabirira ndawa agiuka akindoreria akimbira kana kaundu kanini muno agiuka akindukaniria ndawa ni wanonaga torimo no ndu riri twa mutu twara thuka uguo tumete kuthiangiro vetire ndionaga ri urimo agiuka akindukaniria akimbira akemoni yangu vuvira ke mwenyewe ni wamonirie mwenyewe tondu ndietikagia nonaga ri wana akimbira rete vombo agikira akivuvira akimbuvirira mira mitare kasehemu fulani riria mbuvirire hia rucio ri ngiona no white wambira gwituka ukumithuma ri white uthiete na nthi ngithie muthencio ingi na uria irutaga wira ni extract cia MATETA implant sinaijua extract root zake nicio thisago ugika distillation urute oil iyo maguta moni makwa main insecticide obega muno ruwe ni extract na kuna paraffin oil 98%. Hizo ndo natumianga sana. Alafu ndo magara catalyst kuna pound 9 nayo lakini ni mudhirio no so fa catalyst no tumire insecticide yothe kuma ndukari no rona ese kindu kia mbere mundu abakuria biology akidukura treat skills ni sakini pest ikienda mutation ikinagia na akoti kukeva uvuva kauru no avora ndawa ino singi systematic ila nyingine systematic te contact avora systematic itivata ko penetrate vugo kakodire ko kamundu kaunona ko at the end of the day ndawa te rutaro arumbi unaona no ino sia kwapokete na idea fulani ni ndawa in form of oils unaona organic oils kogo ndawa ya thiwa mivuvira ni contact ya sticky vara mutere ni kava kapest ko konde ikavespera ko cia cionde akina safuke kuona thirikari ina muvango wa kwambiria uthuthuria wa ndawa wake ugateithia vanene na utumike gutethereria thirikari uthuthuria ri wayo undu umwe na kurutithania wira na thirikari na thaino of course ni anyitanu na the union migunda ya wakulima ni kenda tweke some bit of research ni kia tuvote kwerewa ni ndawa iri kutungi tariria mkulima wa mira wa muguka tumira ino as opposed to this one ni kenda vote ku controller keria murimo vya tena ora gutena scientist makama kurutaira nacio norona but time ikithina mbere oguo ni nguthi kwi thirikari gethangira patent rights arabu ngetha mate ku secure indo cia company ngenda gatumire I'm on the move ngorogwa ni na plan fulani one day in life mugondoni nga set up kiria mira research center whereby ngaka research center cietura riri mundu na problem yake akaretava because I'm Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbeta kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Teto inge na njira endi kuniona cheri ngathe mwana nusu nkatho chia mwanya na ntuba kuona kanya kugwatanira na uni mbeta kwa Ntinyari Kenywa.